o santsane o sa le zamazama? Le nou ke santsane ke sa le zamazama. Le nou ke a mosebetsing ha ke tloha mo. Ho monate mola. Ke mang a tsamayang le Gold because of le tsamaya le group, so o ka se tshepe motho hape ke Gold ntho re bolelang ka yona e. Mana ha hona botsotsi. O ra bjang o ra ona Ka botsotsi? hara rona ka mono re ka thusa motho a le mong a tsamaya le yona a lo itjhesa. O tla re fotele yona rona e entse dikreme tse kae. Tjhelete ya rona ra tseba hore tla be le bokae ha le kreme tse so. Tjhelete ya rona ra tseba hore tlo tla le tjhelete e so. A le tshaba o ra ka tshaba ka yona Gold yo? A sa ha bobebe a ka tshabang ka yona. A ka tshaba? O sansa le molato. Tla be ntse phoso yo kgolo. Ha sa tsa go tlela ka ga rona go ra tla tshabele go rutla. Hobane ehlile re tlo mmolaya. Abuti kae? Re teng la ka ntate. Teng man, ke thabela ho bona. Eya hatjhe, le nna ke thabela ho bona ntate. A lot of people they are asking themselves, or why Dimane a apere mask man? Ke taba hore ha ke batle ho bonahala. Yeah. Eya ntate. 2 weeks ago, I spoke to a guy, o loreng hore na bolela ka bo zamazama. Na ele truck driver that guy. Lebitso la ke Lefa. And na bolela ka dilo tse di hirahalang. O site ya Rustenburg in the northwest. Or di bua bjang, wa bona? So I thought I should get somebody who actually knows, or who's actually currently a epa lefatshe. Eya, ke a utlwisisa. Taba e kang eno ehlile ke taba e teng ntate. Re le bo zamazama re kopana le ntho tse ngata. Haholo. Hangata o tlo thola le batho ba tswang Mozambique, Zimbabwe le Basotho. Nna ke go tlhaloganya pila gore motho a tsamaya re o epa lefatshe, o epela family ya hae. Why a tsamaya yo epa lefatshe? Hangata o tlo thola hore ke taba tshokola mosebetsi. Batho ba bangata ehlile re le batho ba bangata re sokola mosebetsi. Ke le mong wa bona bo zamazama. Eya. Gore wena o nahane hore e re ke tsamaye go zamazama go zula ho tlile bjang? Is it because of maybe dilo tsa sekolo a di a tlhakana pila, and maybe o zamile o nyaka mmereko, and then dilo na di sa tlhakane o etsaetse? Wa tseba re le bo zamazama ho ntsona le ba keneng sekolo, mara o thola hore ha ba kgone ho fumana mosebetsi. Ene ka tlung o thola hore bana se ba le teng le mosadi ka nako e nngwe o sa le teng. Ene ba kgona hore ha ile mono a lo zamazama tlasa mpa lefatshe, a kgone hore a tle le tjheletenyana hore a fepe family ya hae. A o mpotse mo hore wena o thomile ko kae? Nna ke thomile Northwest, Matlatsane. Mpotse ka letsatsi la mathomo mo loreng hore o thomile mo teng. O iraetseng, o boletse le motho, we don't have to re mmitse ka lebitso. Ho fihlile motho e mong wa hae kwanana re tswang le ena Lesotho Street motseng o le mong. Ebe ke tsamaya le ena ke theoha. O fihlile a le motle ka nnete a support-a family ya hae, ke bona le ntho tsa di etsang di nkgahlisa. Ka ke bile le nna ke gae. Ko re ke ithola moralo ke tsamaye le yena. Re fihlile mono ka nnete ra sebetsa. Ne re traina. Mobone ro nka ro tutse mono. Ha eba o tutse hantle re isa mabreaching kwana be re lo train. So ho ntse mmona a tla a bonagala le pila bjana, no ntse o itse hore o etsang? Ne ntse ke tseba hore na o etsang. Le hoja ne ntse le ntho e patupatueng. Ha ore o pila bjana ke nya go tlhaloganya bopila ba hae, because of the last time a guy called Lefa o na go botsa ka yena, na mpotse hore hape batho ba le reng hore ba khone isa batho go di boarding school, bana ba bona go di boarding school, motho o khone o aha ntlong e kholo bjana. Yena na ke eng se le reng hore o ka se lebella wa re a Dimane ke yena vele? O qadila ha foroomed. Ha fihla. Ha nyolla tlaga o bulela kenya thepa. Ha jeka hape a ha spaza shop.
le nou santsane se phela. wa re tshwanetse ke bolele le ena autie. Atjhe ka nnete ke ile ka ikatametsa pela hae cause le nna ne ke bona hore hae there is no need ya hore ebe ke dutse hae fela ntse ke phanda tjhelete ya hore ke e phande ke ya hore ke reke diphahlo ha ke kgone hore ke support family ya ka. So wa bolela le ena ka nako maybe ke hae Lesotho. Ke hae ke boletse le ena ha le hae ka nako ne ntse ke le hae ko Lesotho. Mara itse ha kgutlela no first ke ya ke tsamaya le ena la tsena tsela ga tsamaya ga no first. So ha le fihla kwa le o bontsha hore o la nkuta tsela tshebetso gona hore o tlo thole quality eo go tlo ise male magweng ko gona o tlametse o sebetse jwang o checke mobu gona ona le quality ka tsela mofuta mang o tseba o sebetsa cause le yana o ke se sebetse mobu fela tjena hona le mobu leng hore wa kgethwa ha le no sebetsa fela le fela mo. So beno mpotse ka letsatsi la mathomo mo lorong hore le tsene ka da ba le boditse hore or maybe autie o boditse hore lo tlo maena eng, is it ke gold ke kolete. So la tsena ko mo mokoting ne re trainer mobu ka hodimo. Okay. Ka mokoting le teng ntso ka kgona hore o traine or o shaye lebanta le jwe straight le lejwe mara le na le kolete. So ha le busy mola le trainer ho etsahalang ke nya go re ntlhalosetsa. Ko re mono o nka masaka go thola gore kana go nngwe mobu nkang o reach to extend go ka nka masaka i2 fela wa isa male mabreaching ke ntho e kanye slope nyana tjena wa ga iketsetsa yona ka masaka tshetse mobu e leng gore o useless ha ona tšhelete. Ebe re fihla re fa ka plastic or ntho ngwe nyana fela be re beha diphati di-towel mara ke tsa ka mofutanyana wa teng ha se di-towel tse tsa go hlapa go tsa bo so ebe e mongwe tla ba tshwere kolofana ona le ntho thweng ke kolofana mono e mongwe tla ba kgametsi e mongwe a tshela mobu ebe o sansa shekisha be kolete ya sala mono. After mo ha le qeta le nka di-towel tseo le lo di hlatswa ka ga le pheile mobu o tla salla fatshe mo le tlo nka hape be la shekisha ebe le fihla le o khamisa ka skete. So mmereko o etsa ke batho ba bakae maybe ke ba 5 o go thola gore bo 5 or 2 or 3 ho dependa gona groupung ya lona le tlabe le tsamaya le bakae. So ha le ya mmereko le tsamaya ka nako mang in the morning anytime nako engwe le engwe mara hangata go sebetswa bo plekeng tse dingwe tlo thola gore batho ba sebetsa bosibu ba baleana le ba ponesa gore ba tla tswa ba ba tshwara cause ha se ntho e molaong eno no. ke nya go tlhaloganya lefatshe mo lorong hore la shakisha mo teng ke lefatshe le le bilongang go bathong gore ke lefatshe le lorong hore le next to mine be ana so ke pleke tse tlo thola gore ke bo mine a le gale so mo bo ha ntse ba etsa staff se hlambo fatshe kana go ngwe thola gore ehlile mobu ono ka bona ka hodimo ka mono ona le quality e leng hore e rich e ngata haholo ntle ngwe tlo thola gore ha iyo e fatshe gore ho a dependa gona mo sebeletsang teng ho jwang. ke nya go tlhaloganya gore mme gold eo ha le sno le shake mola ha le lokela go mara plastic or maybe le lokela go mara something se se unique for gold. Ha o shikisha mo o tla bo shikisha mobu kolofane mmale nako o phuntse kolofana ena masoba ka fatshe ka mona ke ntho e ba skomo wa bona ya o hlapela ka e bona re phuntse masoba ebe re tshela mobu no ka mono gore ha re tshela metsi mobu ona o tswe ka fatsha masoba a theo ebe mobu ona o theoela ka dithaole mmane gore la isefa ga isefa ka tselelo. After mo di-town tseo go lo di wash jalo ka ke o boleletse go lo di hlatswa ha re keta o di hlatswa ebe ra shikisha ka letsoko go o ka nka bo ntho e kang wa bona
rama ya stock Mm. a ke go a bona thini ya teng o ka fihla wa enka ketile wa nka mercury wa o bona mercury wa tshela mercury ka mo wa fihla wa shikisha ka ga vasco mo e leng gore e se le shapo ha ya phunywa masoba ka morago go hlatswe dithaone le berekisa metsi fela le mercury skate okay skate se ke sona se tlo kgona go se tshware gauta after mo o nka lelapi la umbrella fihla o le mena o letsa metsi o tshela skete ka mone bo ga molla skete se tlotswa ebe ka mo o sala o setse kolete so gold ya teng e bjang ke di-piece tse nyane so ke di-piece tse nyane mare tla be se e tshwarellane se le nthonyana e bonahalang e round-nyana then le beela ko lesaeteng ebe o e beella saeteng ha le qeta la tsamaya le group ya hao lo e chesa so ha le chesa e ka ba size e kanang bjana go dependa ka gona nako le tla bo o gama bolo e tla be le gold e kae sometimes o tlo thola go a bona le peile la go lona shield o tlo thola go thutse bontho e kalo mara ha e chamale ya hehla hanyanyanenyana ka lebaka la gore e tla be ntse na le mercury ke mang a tsamayang le gold because of le tsamayang le group so o ka se tshepe motho ape ke gold ndure o lalang ka yona e mana ha ona botsotsi o ra bjang o ra ona botsotsi ka hara gona ka mono go ka thusa motho a le mong a tsamaya le yona a lo itšhesa o tla re fotele yona gona e entse dikreme tse kae tšhelete ya gona ga tseba gore tla be le bokae ha le kreme tse so tšhelete ya gona ga tseba gore tlo tla le tšhelete e so a le tshabe gore a ka tshaba ka yona gold yo a sa ha bobebe a ka tshabang ka yona ha ka tshaba o sansa le molato tla be ntse phoso e kgolo ha sa tlo tsa go tlela ka ga gona go ga hla tshabele go ritla gobane ehlile re tlo mmolaya mo gona ke o bolelelang gore ga se ha bobebe o ka tholang gore ntho tse ka ntseno di a etsagala gore motho a bale ka tšhelete ya batho haholoholo ya bozamazama gore ha le mo tshwarisitse gold eo o tshwere skia se segologolo kudu haholo wa tseba gore go na le melao le melawana so ha fitla kwa I'm sure o bile wa ba le ena mo loreng gore wa e fisa gold e ke nyako tlhaloganya gore o e fisa bjang o berekisa le bitsa prime stove o tshela parafene then o e fisa or maybe tsontse o na le motšhini wa o berekisang o fisa gold e go na le metšhini di-cutting torch wa bona cutting torch ya berekisang gas e berekisa gas e normale e ya ka tlung e be hona le o mo mokomo mo telelenyana tjena tla ba o sebedisa o kenya ka ga something like ha ke tsebe na nka explain ka gore ke ntwe ka ga potonyana o bona ntho tse tsa ma-China poto tse tsa ma-China o e tshela ka ga yone e be wa e chesa e tla hlaele gold straight se ntho a le go boleletseng ka yone cause tla le mercury ano tla bo so chile tlo hlaele gold se le tshepe straight ha itse nako gore e smelt gold e melt e na le go nka nako if o thotse kgolo haholo e tla tsaya nako bo ma 10 minutes gore e tshe mara o thotse nyanyanenyana ae bo ma 5 minutes 2 minutes nyana e be wa tswa lo e kadisa o fe tšhelete ke nyako tlhaloganya gore ka letsatsi man size man ke size e kanang e le reng gore le ka e chesa ya tswa pila before lo e kadisa ka letsatsi yeah jwalo ka ha ke o boleletse gore go tla bo dependa gona squareng se leng gore ka nako nngwe o tla bo sebetsa ho sona se reach ha kae ka yona quality no mobu wa teng o reach ha kae cause o tlo thola gore e mongwe o sebetsa squareng se leng gore ha sena tšhelete e ngata e mongwe o sebetsa squareng se leng gore sena le tšhelete e ngata ene o tlo bona gore le ha o qeta ho etsa ntho tseo gold ya hae le ya hao ha di tlo lekana ha o tshabe mara ha ona ntho e tla etsuwa o setse o tlwaetse ne
So ha le fetswe meltisa mola e bapile e ba shapo, then le tshwanetse lo le ikadisa ko mang? Ho na le batho be re sebetsang le bona me re reng ke makgowa a rona. Ba bereka bjang batho bao? Kore hona tje ha ke qeta ho e tjhesa moo, ke ya ho yena mane ke lo fihla ke e kadisa, ebe o mfa tjhelete. Ho na le skala sa teng. Ee, o santse a tshwere skala le cash o santse a e tshwere ho yena. Ha qeta ho mfa tjhelete ya ka ra arwana ke ya mo ke yang. Ee. Usually ha kala gold a ka o fa bokae so? Re average fela. Ke etse mohlala fela. Yeah. Hona tjena if bolo ya ka e entse 1 gram, o tlo thola hore e mong o tjhesa ka bo ha ile 1 gram jwalo ke tlo thola 1.350, e mong ke tlo thola 1.4. Okay. E tsamaya jwalo Ka 1 gram, 1.4. 1 gram, 2 gram le di-points ntse kgona hore o fe boma 8 points, 2 points. Sometimes o kry hore ha o thole nix. And then yena wa itse hore o isa ko kae a etsa bjang. Yena wa tseba hore ha keta ho fa tjhelete wa tseba na o isa kae Goldino no. Ke batho ba bantsho hore maybe ke makgowa. Ke batho ba bantsho. Ke Basotho le bona. Hangata o tlo thola hore ha se Basotho. O boletse ka batho ba tloa ko Mozambique le Zimbabwe ba fihla bjang ko? Re sebetsa le bona bano, ke batho be leng hore re sebetsa le bona. Hangata o tlo thola hore ke bona ba kena mokoting. O bona ke bona ba kena mokoting too much. Ke bona be leng hore o tlo thola hore ehlile boma 95% ya bona ke bona ka mo ka ga mokoti. Mara ba ikreya gold ne? Ba ikreya. Ba koloi tse ba di rekang yo. Hore ba ikreya boma probably maybe let's say 500 gram. Yeah, boma 500 gram, boma 600, bo 1 kilo ka e thola. Yes, ke sa ke baya most da. It's too much on. A o itse motho o le reng hore sila kra boma 500 gram, 300 gram by any chance? Ba bangata. A ba o botse hore ba baisitse ka bokae? Ke le kunutu la motho. Mo la o sebetsa le kunutu haholo ma. A ka se o bolelle. Ke makatsa gore o itse ha ko lebeletse, you're still young my brother, and I'm actually shocked. Ke maketse haholo hore o khona ho etsa this thing bjang. Yana ke mosebetsi le ha o le risky. Cause maponesa o tlo thola hore a re lelekisa, a re tshwara ka nako e nngwe o thola hore motho hana passport. Even if o na le passport, ba tlo tshwarela hore o rafa ntle le molao. Illegal mining. O lo tshwarelwa yona ntho eno. Cause ba tlo thola plekeng eno a kere. A hona letsatsi le le reng hore maphodisa sile a tla fetsa la tshaba? Ehlile ba atisa ho tla hangata mono mo plekeng tse kang tseno. Ba tla hangata. And ha wa mantle ke go ka ema cause ha hla o tla ba tlo tshwara. Mo teaming ya lona hona motho le reng hore o tshwere 5 mm. Hona re sebetse ka A ke re le the protector bjanong, cause ya pele dealer ka gold mo. A se mineral fela mo, ke gold ntho. Hona se mineral fela. Ke mineral o rich haholo. Hona re di sebedise ntho tse. Ke nyako tlhaloganya hore ke batho ba ba bjang ba ba leng da. Le zaka e le reng hore ba etsa hona da so. Ke zaka e kanang pila. Re maybe ka beke fela so. Ka beke ho tlo dependa gona o sebetsa mosebetsi wa mofuta mang hobane o mong o tla ba kena fatshe a itshebeletsa ka lejwe straight, e mong a sebetsa ka maphendukeng,
e mong a gata kore ke ntho tse ngata tse sa tshwaneng ke di-department ke department tse yeah. ngata ona ke mosebetsi o right mare jwale ba government e sa batle fela gore re sebetse ka molao ha re bolele ka di-department tseke o rile o na le motho wa gadang go na le motho a gadang o gada bjang o gada ko morago kwa maybe o ma 1 kilometer away o checka coast ore ke mang a tlang ke mang a sa tleng o gata pela Mokoti straight o gada man lona o kata dikweja ha di kena fatshe batho ba ikotlelang lebanta ba iphandelang ko letefatshe then department number 2 ke batho ba sebetsang ka maphendoka ba etsang bao bano bona ke ha ke etse mohlala no ha ba o tlile staff o tla ho nna ke lo phendoka mosebetsi wa hao o nkgamolla gold ya hao tsamaya ya lekgwe department number 3 a number 3 ya ke batho bona ba sebetsang ka tsona bo ho tjhesa jwalo jwalo ho tjhesa and then hona le makgowa hona ke bona makgoano a ho tjhesa ke bona makgowa mara le bona ntse bana le diboye tsa bona tse leng hore ba di a tjhesa ka mane bona e se le go fela ha boy ya hae keta ho tjhesetsa wena o ya ho yena o se o tshwere golden a fihla be skaleng a ho fe tjhelete o tsamaye a zanka wa tsena ko mokoting ke ketetse kgala haholo kena mara sile wa tsena ko mokoting ke kile ka kena na o le bjang ko mokoting ho hantla tseba mara jwale ho na le pleke tse o tla bona hore di a tshosa ke pleke tse bjang tse motho o thola hore one mistake mona e hlile tafola o ka nna wela kore mara teng ho a pheleha ho na le tjhelete e ntjhi yana e teng mare dipolekeng tse ding jwalo ka ko bolelletse hore ka Ramokoti tjhelete ke sebe everywhere o tlo thola hore lekgwa ha ne le kwala mokotu le fakile chemical ka nako nngwe o thola hore polekeng e so ha hona tjhelete ho hang mara ha nako e ntse di ya chemical eo a ke re le yona e fellwa ke power o thola hore hona moo mo ntse re sokola tjhelete re re hae e se e tswa e ba teng so o re ba lokela chemical ba lokela batho ba lorong hore ba ka no bua ba tlo ira illegal mining so ba nyoko le ntsha go mo mokoting hore le ska tsena ka mola no le gwa ha le se le qetile ka ho sebetsa ka ona mine ke go thwa kwalwa ba faka chemical ka mono so chemical ena hona le moelong hore e fella teng ha e kgone hore yelelle hare kwa so then lona la tsenella ka tsenella ka mono yena ha e harmful motho ke ntho e leng hore amana le matlapa fela so o tsena ka daga equipment o apere di-boots ha o kena ka moo yeah ke stove kore like ha o ya bo contracting fela je o tlo rwala di-factory boots tsa hao go worksuit tsa hao o re lampi ya hao tsamaya ya mosebetsing o nkile ntho tsa hao tsa ho sebetsa ho etsahalang ka daga mokoting ke nyako itse abuti I want to know hore ho etsahalang ko mokoting because of recently I'm sure le wena o bone mo ditabeng hore ho etsahalang ba re batho ba khona nna ko mokoting ba epa lefatshe for di months tse dintši almost 8 months mekoti e kang eo ya batho ba kenang fatshe for nako eo ke mekoti e kang ya bo Caldonville, bo Free State, bo North West, bo Rustenburg mara rona ka mo ka Gauteng ha sa Mantleck cause re tshebeletsa ka diphomangena tsenana wa kgona gore o kene o se mosebetsi late o tso ya hao le roba ka o sane lo qetela mosebetsi wa hao se mantsibua o ya hao hape ifuna hona no ntso bula teng gore o kry tjhelete so ko bo Rustenburg le ko bo Free State ke ona kwa ba khona go tsena sebaka ba tsena mo 3 months ke di-straight chaff ba di bitsang di-straight chaff di-straight chaff le ba fa di mendlele bona ba
mola ko wena iphamendlele ma. So ha ona batho ba e leng gore ala ba itse gore ba nong ba lela bona ke re wa itse ko jelo ro bjang. Ba ena ho na le di-number. Mola o sebetse nomoro mola. So ko wena o iphang dimendlela. Cause wa tseba ntho e itletseng a ke go batla tšhelete go lo support-a bo family ya hao. Ke nyako tlhaloganya the dangers ya ko o rile ya motho a ka tshaba ka gold le sefile pila letsatsi leo a ka tshaba fela tsontsa make sure a sa boya. So o na le utlwa maybe mabarebare somewhere ba re o na le motho mo ba mo timile. Ba ka se o timi tšhelete as long o sebeditse le bona ba ka se o timi. La o ntse o se sebetsa le bona o tlo thola gore ona ntse o na le tšhomi tsa hao tse e leng gore di ka ya ga di keta a gola tšhelete eno ba kgona go ba o fe gore o be sharp le wena. Cause next time le wena ke re o tla bo le sharp bona ba sena letho o tlo kgona gore o ba zame le bona. Yeah. Ba o godisa bjang ka letsatsi? Ha o kgole as long fela le ntshitse mosebetsi. Ha mosebetsi le ntshitse fela le a kgona. Ko re ke ntho e kanya scrap yard fela. A ke ra ha o ile lo kgeresa. O tla le dibotlolo tseo. O fihla o di kadisa moo monga scrap yard o fa tšhelete a ke hang. Sometimes o tlo thola gore o nkela mabotlolo ana o ntse a tshwatla o go emetse kgwedi fela saka la hao le tletse. Bana ba dibotlolo ba tlo fihla ba le kadisa ba o fa tšhelete ba tsamaya. Mara bute ha o tshabe or maybe tsatsi le leng di ka boa. Ko go tlwaela maybe nka re se ke tlwaetse nna cause ke tsela ya gore ke iphedise lelapa la heso gore ke bone gore family ya ka kgona gore e phele. If nko na le choice mo tlo tloela maybe let's say o kry-ile mmereko somewhere. Ne ke tla tloela. So ntho e loreng gore e dira gore o continue ke gore ha ke na mmereko. And mmereko o etsang o need CV. Le go tlwaela se ke tlwaetse ke bona o se o le thata gore nka ya ka lo batla mmereko le kgweng. Ke tlo emela kgwedi fele. So o santsane o sa etsa leno o santsane o sa le zamazama. Leno ke santsane ke sa le zamazama. Ha ona tsatsi le leng mo loreng gore o na le tsoa gore mara o ka reng ke sa e kwa man. Ho monate mola. Cause o ka se dule o tshonne. Na go botsa ka uthengwe ba re ke lefa ene o go botsang ka ena. Tie ba re ke lefa ampotse gore ho na le basadi da. Or maybe lona Basotho a le ba batle basadi. Rona basadi ba nkareng ba sebetsa moo ke batho ba ileng gore ba ouna bo maphendoka. Ha se batho ba ileng gore ba kena bo dikwereng. Ba ouna bo maphendoka kwana ke di-baseman. So di base mo le berekelang mo teng mola ke base e loreng gore obviously o rile gore usually ke mine wa khale na ile mine wa khale ba o tswalletse. Ne le di-mine tsa khale se di kwetswe a di sa sebetse. Mara I'm sure hona le motho loreng gore o hijackile base ela e loreng gore usually belonga to motho because of I'm sure le ka sno ya mola la fitla la sa fela mo teng. I'm sure na le plaque zo loreng gore di belonga to motho sometimes ne. So ka sefa mo wena o batlang mo teng. Mara o tswa ka rona o tla bo se fela kae mara ntse re le batho ba bo zamazama ba Basotho ehlile hona le poleke tse leng hore re di kene ho hang le bona batho ba poleke tseno ba ka se polekeng tsa rona. So a ona tsatsi le loreng gore se ile dia boa thata nje ho no phela o le normal. Hona le gore di boe mara e fele ntho teng. O tla bo etsetse. O tlo thola gore ka nako nngwe go sokodiswa ke maponesa. Ka nako nngwe batho ba ileng gore ne ntse re phela le bona ba baleile ha ba sa phela le rona so ba ka tla mono ba batla go tlo re challenge.
ba batla ho nka mokotunu ebe e ba ntwa hona mono. Mara ha e nke le nako ntho ya teng a kgola e ka nka bo ma 5 days fela ebe ya fela. So a se ntwa ya letsatsi le le one ya ho ngangisana ke ntwa ya 5 days back to back. O ka fumana yona o ka thola hore ba ka tla tsatsi le leng fela ko ho a dependa gona tla be ba le serase a ka vele ba re ba batla hore nkela mosebetsi o wa rona mono. Yeah. Maphodisa a na lotla. Maphodisa a ehlile a na le go tla lona straight. A le tshwara. A re tshware. A le bolelle lenyana hape le form o mpotse hore sometimes le na lo e bolella nyana because of le bona ke batho. Ho ikemela. Yeah, not ho ikemela, la e bolellela ka dipampiri tsa country, dipampiri tsa Mandela. Hatch. Yona o ntso ka kgona go o ipuelelle ka yona cause wa tseba mosebetsing o mong le o mong tswa ntse le ntho e teng. So tshwantse le tshwara something. Ya ka nako nngwe o tlo thola gore ke ba ithunyana fela go kgona go ba rekele drink ba itsamaela. Mara o ntso o tseba gore motho eno le yena o mosebetsing. Di a bua ne? Di a bua ka ntle ka mo. Mara e right yona Zamazama tseba. E right haholo. Wa e robela. E right cause le bana ba Gauteng mona ba bang ba kgona go ba bereke Zamazama ba bang o thola hore ehlile le bona ntse ba support-a di-family tsa bona. Mara rona le batho ba le reng gore maybe o ka ba supa wa ra timane ke le Zamazama mara nna nka mmona nka se tshepe nka se kgolo gore ke le Zamazama. Nka nagana gore timane o bereke go company nngwe kgolo. Wa bona the way o tinneng ka teng. Yeah. O ka thola motho a tinneng net so jalo ka wena ba ipotsa gae maybe diamond o sebetsa bo company tse rich too much. Kanta ha o tsebe ga o khona le o isa bana ba ye go boarding school a ba patelle go university. Everything ba be ba qete sekolong ka tšhelete ya Zamazama. E ba reke le koloi. Dikoloi. Yes. Yana ya hantle ka nnete. Or at some point this thing ya go Zamazama it will stop. We wanna stop at some point whereby I ka se stope ho ha. Ebile ha ona le nako e ke bonang hore ka stope. Ho boima haholo ho latela hore batho ba sebetsang Zamazama ba bangata jwang. Ba bangata haholo batho be leng hore ba iphedisa le malapa a bona ka yona Zamazama. Yeah, abuti itse enkutlwisa botlhoko gore you had to roya hona daso because of hauna mmereko. Enge salona le mmereko I'm sure no ka se go Zamazama. Ai. Ena go lebeletse yana the fact that o santsa no saya it's like bophelo ba hao ka re ke bo compare le ha o ka le dropa fela le ka se le khokanetse gape. Wa bona. Yana e jwalo. Ene ke a duma gore nke o ka re o ka kry-a mmereko so that at least right or the risk of you losing your life it's very slim, you know, because of kwa diaboya. A tseba Zamazama o ntso kgona ho phela nako tse telele. O ntso kgona ho phela ha lelele. Ha yana bokotsi yona Zamazama bono bo re ka reng bo be. Haholo ha o ka kena ka ga yona wa ithuta the way batho ba ka e bolelang ka teng wena or o bone dintho di etsahala. O ka bona e ka e kotsi mara ha o so kene ka gana o tlo bona gore no ntho ne ke nahana or ntho ne ke itjwetsa yona le tšhomitsa ka before ke tla mo ha e ka tsela e leng hore ne re nahana ka yona dintho di tsamaya ka tsela e tjena mona. Mara still le ntse dilo di tsamaya hona ka mokgo wa itse gore o na le line e le reng gore ba e drawile wa tshwanno e tshela o ka e tshela fela o tsamaile wa bolai.
Yona e jwalo hohle le hohle wa tsebahala hore mosebetsing ha wa tlamela o na le me eleng hore o tlametse o felle teng. Ke hore ho na le ba bang ba tlametseng ba fetele mo eleng hore wena o felletse teng, ba fete le bona ho ntso na le me eleng hore ba tlametse ba tlohelle ba bang ba fetele teng. Ha o tshaba hore o tla tshwarelwa mara one day? Tjhe. Ha hona ntho re ka e etsang ntate. Bozamazama so ntso o tseba hantle hore maponesa a ka o tshwara, ha ka o thola o le ka tsela eo ba tlo o tshwara, hore ba o thola polekeng eo ba o tshwara. Abuti, ne? Ke na le, a ke itse hore nka reng, wait. I'm out of words. Like for me, e mpontsha hore the lack of jobs can literally lead to dilo tse ding tse leng hore a se tsone, you know. Yona e jwalo. And ka nahana mo kere nke sa le o na le mebereko, I'm sure hore nke o etsa something else because of more at any given time it can be tea time. Yona e jwalo. O sontso o lebeletse o tshwarwa ho shwa. Empa a lefu ha sa mantleke. So family ya hao ya hitse hore ba itjhuna dai. Ya tseba. And ha bana bothata ka yona. Tjhe. Bona ha bana bothata mara jwale wa utlwisisa, ba dula ba le matswalong ka nako e nngwe hore ba batla ho dula o ntso o bua le bona, ba utlwe hore na o ntso le sharp, na dintho di tsamaya jwang. O ska bo so ipatela bona. Girlfriend le yona ya tseba hore ke sebetsa illegal mining. Le yena o tswa Lesotho? O tswa hona mo Mzansi? O tswa Limpopo. Hana bothata, a zanka o convince hore motho a ka tlohela this thing. Tsho latela hore tjhelete a nang le ho bona ke tla le yona. Wa bona hore monna ha ehlile wa sebetsa mo. So acceptile hore no itse ke ka mokgwa monna ka phandang ka teng. Ha wa moetse. A tsa ebile ke motho a understand-ang. O understand pila fela lo mmotsa hore re ya go so re ya go so o tlhaloganya pila fela. Ka nako nngwe la o na le hore a ka hana mara o thole hore ke mosebetsi o mfostelang hore ke tsamaye. O tshwanetse o tsamaya. Cause le yena ke tlametse ke mo nahanele hore a tshwane le bana ba bang. A be pila. Ka tšhelete a zamazama. Jwalo. Re bona batho mo kante ba pila ka tšhelete tsa zamazama. Batho ba tsamaya ka koloi tse pila kante ba ke dikoloi tsa zamazama. Batho ba isiwa dikolong kante ke ditšhelete tsa zamazama. Jwalo. Ho jewa monate kante motho wa nyala kante o patela lobolo ka tšhelete a zamazama. Ehlile o tla patala lobolo ka tšhelete a zamazama, cash straight. A ho ture man. Mola ho monate man. Ya butaka ke a leboha. Thank you so much for tla. A ke nyako botsa question tse dintsi because ha o nyako reveal too much le wena. O santsane o sa le mokoting. Le no ke a mosebetsing ha ke tloa. Ke tsela o phela. Mokgwa o phela ha o tshwane. Ba bang ke maponesa, ba bang ke mapoma, ke masole, ba bang ke engineering. Ko wa bona re nkile mafapha a sa tshwaneng. Makala a re nkileng ha tshwane. Mara male pele re tla be re lo fihla. Re tshwane le bana ba bang. Le ka o sa no ba tsena. Ha ke na monyetla. I would do strong, right? Le wena o strong hobane mosebetsing a kere. Ke a utlwa. Ha hona ka tsela re ka etsang ka yona.
Yeah, a lot of people ba iputsitse gore why o sa tlhobole mask. A o tlhobole mask because of o santsane o sa le mosebetsing. Ke sa le mosebetsing. I'm sure o tla bo o sa apara mask setse o tlohetse dilo tse. Iya. Tla nke ke tlo mpona hantle le nna gore na ke motho a jwang. Abuti ke a leboha. A lebohileng ke nna ntate.